Maya nimo matigari ma indo iria ciuma nyumba-ini iria ciheire ni mwaki itura-ini ria Rwanyambo-Meru. Peter Mwiti ahereirwo ni nyumba yake ya guikara hamwe na ingi 10 akite cia gukomborithia. Mwiti augite korwo ngari ya kuhoria mwaki ya county ni ikinyirie na ihenya thutha wa riboti ino kumakinyira, hihi nyumba imwe citingikinyirwo ni mwaki uyu. Twamba twaringira sibamoto batirombo tutethia mwaka thai batirombo ukinya ende antu barendikire usibarombera ukinya na polisi lakini uteu barombo tutethia mwaka thai. Turageria kuringa thimo mbere nyumba etagwata mwaki twaringa thimo 20 times tukira twa mitungo twa mitwanga mauanga mara twa maranga wapi mwishoe abarariria mbaya. Ona gutuika gutire mundu gurareta mutino-ini uyu, hathara ya kurwo ni cikaro ciao o undu umwe na gia kwihumba ni hathara imacoketie thutha na uritu. Na nyumba nene room more than 6 ni rajire utire kintu kira kwa nyambio nyambi tiana zengusiana cha skuru te maugu mbibio nze birajire. Uniform kila kitu, bag za shule, vitabu za shule zote zilichomekea huko. Hizo vitu zenye wazazi wali struggle kutupea. Watatoa wapi pesa, tuanzie wapi tena? Aikari aya ni moretie thirikari ya county kuhika uteithio na oho kuongerera ngari cia guthima mwaki niguo makahota gwikinyia narua riria mabatarika. Gerifotera Inoro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.